Ia le tua, praise the Lord. Whatalo whatunei o tatou mātua, ia me se fo'i ia le tatou Aiga Study le nea fiafi. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, and also anybody that's able to join us online. Praise the Lord for another great evening where we can come around His Word. Tatou tusi whaitau, o lo whaawa wina le tatou tusi a le Ioane, mua le Ioane, mua Ioane, ia lea lau tatou taruma ni tāpoi whā, whaangata mai whaiko se furuma le lua, e fia whaonga ina la e lea fiafi le nei. So we are studying the book of 1 John in our Aiga Study, and we're looking tonight at chapter 4, verses 7 through to verse 12. I'm going to read in the English text, and then we'll ask all of our Samoan Bible readers to read in Samoan. 1 John 4, verse 7 through to 12. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. In this love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. 12. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. Pasamoa pamole ia. Awa mai tua le alofa. Ulato mafoi o e alofa. Ua whanau mai lato mai le tua. Ua ino foi e lato le tua. O se le alofa. Ua le iloa e ia le tua. Awa o le tua. O le alofa la vaia. O le mea lava le nei mo whaia mai ai le alofa o le tua ia te tatou. Ina ua awina mai e le atua runa alo e tau tasi I le larolani. Ina ia tātou ola ia te ia. O le alofa lava le nei, e ona ua tātou alofa I le atua. Awa alofa mai o ia ia te tātou. Wana awina mai fo ilona alo, o le tau ola o a tātou masasana. Le au pere, a whai mo whapea o nā lofa mai le atua ia te tātou, e te tau ai o nā tātou whiarwhani. E le iwa aia lava le atua I se tasi, a tātou whiarwhani, ua tu mau le atua I te tonu ia te tātou, ua atoatoa foi le alofa ia te ia I te tonu ia te tātou. Amen. O le mata upu e whaautuina whaapea I le tatou study le whiawhile o foliga vaaia o le alofa atoatoa. O foliga vaaia o le alofa atoatoa. Manifesting perfect love. So manifest o le whaasamoa o foliga vaaia. So o le tatou mata upu la pia na tatou whaitauina. E whai mo fia lava o na tātou vaai I le loto o le apostolo le tusi ai lana tusi. O se tasi po ila o vaaina o onga o lo au mai Ioane le apostolo. E whaatatau I le upu lea o le alofa ua atoatoa. Pigi e whaasamoa ina le upu lea o le alofa atoatoa. When we look at John, I want to highlight verse 12. It says, if we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. Eva ai mataupu lava le whai, whaipa suma le lua wha mai, ua ato atoa fo'i le alofa ia te ia I te tonu ia I tātou. Eva ai foi lalo whaipa suma fitu, wha mai whaipa suma fitu, o le mea lava le nei, ua ato atoa ai le alofa ia te I tātou, na ia tātou maua le whaamalosi I le aso o le whaamsinonga. Tilo foi lalo whaipa se furuma le valu, le whai unga lava,
Whamai awa o le mea ti ngā le whewhe, o le ua whewhe, e le wha atoatoa ina o ia i le alofa. So a tatou wa ai I le mata upo Ioane. A me se lava la I le mata upo e wha, loa ma I tatou I le whai unga o le tusi. Ai o loo tala noa mai pēr Ioane I le alofa ua atoatoa. Le whiawhilane nei, tatou te vaaia foliga vaaia o le alofa ua atoatoa po le alofa atoatoa. Tonight we're going to look at perfected love. And what does that perfected love look like? A tatou mata la I le tusi a Ioane le matapu e lua. So if o lau pepa I le matapu e lua, whamaile whaipuna e lima, a o le tausi ina nā whionga e moni, ua atoatoa le alofa I le atua I totonu I te ia. O le mea lea ua tātou I loa ai, o I totonu I te ia I tātou. E o whai la pēr tātou wa ai le tusi atoa Ioane mai le amatanga. O lo tala noa Ioane I le alofa atoatoa lea. O le alofa atoatoa lea, e mawhai e longo fia lava o na vaaia I le tausia o a whionga mapoloa inga a le atua. So o le alofa atoatoa e mawhai o na vaaia, e mawhai o na iloa, I le olanga usitai a le tangata talitonu, I le atua, I le awhionga pa I a le atua. When we look at this particular chapter, in verse 12 it says, His love has been perfected in us. In verse 17 it says, love has been perfected among us. In verse 18 it says, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. If you can see that there is a theme that John is talking about in this particular chapter, it's around the perfect love. Tonight we're going to learn about the perfect love of God. But even in chapter 2, in the beginning of his book, verse 5, John actually describes in verse 5 there, he says, but whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. So if we look at what is perfect love, we're going to find out tonight that it's God himself. But perfect love also is the fact that it's not an emotion. The world tells us it's a feeling. The world tells us it's a sentiment. But the Bible teaches us that perfect love is obedience to God and his word for those who believe. That's perfected love. O le alofa ua atoatoa lea o ina tuspaia. Whamai le alofa lea o ina le lalolani o se whaalangona. Whamai le alofa le whamai le lalolani o se mawhawhau le loto. O se manaho le loto. A le rawa tātou ilo, whamai le ai, a o le tausi ila nā whionga e moni, ua atoatoa le alofa o le atua I totonu I te ia. So o le alofa atoatoa le tala noa ai Ioane, le alofa atoatoa le tala noa ai le whionga pa ia le atua, o le olanga usi tai o le tangata talitonu I a whionga le atua. Ta no mai le ananga o le nea fiafi. So lo tala no tātou I le alofa atoatoa. We're talking about perfect or perfected love. I le mataupu atoa Ioane talu mai lana amatanga, ai matamata le mataupu e lua, mai le whaipu e fitu e o whaipu e skuma I tasi, o lo o whaapea o na I loa, le tala no mai Ioane, e whaapea o na no ngofie lava le alofa, I le mafuta whaatasi o le auso matua whaipu e fitu, whamai le auso e, o te le tusi atu I ate o tau se polo inga fo, au le polo inga tuwai, o e ate o tau talu le amatanga, o le polo inga tuwai, o le upu lea ua o tau whaalongo ai, talu le amatanga, o le ale upu lea, mana tua le na tātou iloa, o le upu lea whaatatau I le whesota inga po le whealo, whani le lana tātou awa au ina, o le, e le suia le upu lea talu le amatanga, mana tua fo o le tula fono a toa la vo yutaia, e whaavai ua lungo lea lofa, ia e alu whatu lea tua le lilo o tua ma lo loto atoa ma lo nganga atoa so I mana malama e le suia le polo a inga tuwai
A le polo inga fo, le lafa mai Yesu, ia o tau alofa, wha a pei o na o alofa. Le swina la naa. So mai le mata apu e lua, le tala no mai Ioane i le, o le vaaino le alofa i loa ai le feso o ta inga po le mafuta whaatasi o i tātou o e talitonu, i le whea alfani. Ta apu e tolu lena tātou maua i le whaipo se fulu e o le whaipo suma wha, o lo tala no mai fo i Ioane i le alofa. O le alofa la le tātou te ai ua vea i tātou ma a inga o le atua. Ka mai whaipo suma wha o i tātou ua tātou i loa, ua o i tātou i le ola sa i le oti, a wā o loo alo lofa i tātou i le auso, o se le alofa i le uso, o loo tu mauia i le oti. A tātou wa i kupuna i whaonga mai e le apostolo i nā, ua i tātou o le auso, o le ala le winga o le alofa lea, ua vea i tātou maainga o le atua. Praise the Lord. Ai o mai nā i le fiafile ni, le whao wau le tala noa mai e apostolo, lona winga, e matua tā ua te le mata upule e whaatatau i le alofa. O le fiafilale ni, whamai whai poe fitu le na tātou whai tawina, whamai le apele, ia tātou whialofani, a wā mai le atua le alofa. O i lātou ua foi o e alo lofa, ua whānau mai i lātou mai le atua, ua i loa foi e i lātou le atua. Nono wina, mta upo atoa Ioane, mai mta upo e lua se yo o mai i mta upo e wha, tala no mai Ioane o le alofa, o le soto inga po o le iai o i tātou i tutono, o le lio, o le si o manga, o e talitonu o le alofa na lua, tātou te iloa, e a vei tātou o le auso o le ainga, ona o le alofa. E ta mo mai le fiafile nei le mta upo e wha, o tātou wa aia, a tātou alolofa, ua i tutonu ia te i tātou le atua. Praise the Lord. So, we've been looking at the whole book of 1 John, but John has also been talking about love throughout the whole of his script, of his this epistle, this letter. In chapter 2, verse 7 to 11, the evidence of love is being in fellowship. So when we look at chapter 2, verse 7, it says there, brethren, I write you no new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. The old commandment is the word which you have heard from the beginning. And we learnt back in chapter 2, what is the old commandment? The Jews understood what their old commandment was, is to love the Lord your God with all your heart and soul and mind, and then love your neighbor as yourself. So that was the old commandment. Remember when we looked back in chapter 2, because then Jesus said, John said, well, this is the new commandment. And what was the new commandment? That we would love as Christ would love. How did Christ love? He gave up his life. Praise the Lord. And that's the kind of love. So the first kind of love that John talks about is the evidence of being in fellowship with one another. Second, in chapter 3, it's the evidence of the fact that we are now part of God's family. And we read there in chapter 3, verse 14. Chapter 3, verse 14, it says, we know that we have passed from death to life because we love the brethren. There's that key word there, the brethren. We're part of God's family. But today, John talks to us in verse 7, beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. So John has moved from the community of believers through to the family of believers, that's where love is, to the fact that in each of the believers, God indwells the believer. Praise the Lord. Now that's evidence of love, when God is in each and every one of us. So, ova aina la nao te whietala noa I lale le awhiawhine nei o le manatu mua e maua I le whaipu e fitu mai whaipu e walu. Ko mai le aupe le, ia tātou whialofani, a wā mai le atua le alofa. A tātou waawa ai I le whaupunga le na, e mai le atua le alofa. I le mtaapu mua lo whai mai Ioane o le atua o ia o le mana marama, o le atua o ia o le ola. Ai, e ho mai tātou le sila aina le tuse Ioane, wha mai Ioane o le atua o ia o le alofa. So a tātou mana tunatu iai, o le atua o le alofa lava ia a. A tā ua loa le alofa ua atoatoa,
o le atua o ia lava o le alofa. Whai mo whia na tato malama I le upule na o ia lava o le alofa. So when we think about that verse, the first line of verse 7 tonight, it says, Beloved, let us love one another, for love is of God. Praise the Lord. God is love. You know, the world tends to say to us, oh, you know, we should love because, you know, God is love. But the world do not realize that God is, in fact, He is love. The essence of who He is love. O le atua, o ia lava, o le alofa. E mawhai ana tātou wa ai le alofa o le atua I awala nei, o ia e ana le lei mai. O le atua e fōai mai, ma ngā alofa mai. O le atua fo'i e alofa fua mai. O vaina ia tātou te mawhai ei, o nei loa le alofa o le atua. Kendi, whamulmule, se su I fole salamo e vali spulma le ono, whai koe spulma le lima. Oli, se I whaitau I fō whamulmule le tito, alonam tātou e tōru, whai koe whāma le fitu. Lātu na yuso ia whaitau mai, ia whai upula ia e whesosoani I le malama o I tātou, I le alofa o le atua po o le atua o ia lava o le alofa. Nā eolo ia I le tito, alonam tātou koe tolu, whai koe whā, man whai koe fitu. Ka maua le whai pule whamulmule, oli whaitau mai. Tito tolu. A wau whaari maira ma le lei ma le ufa I tangata o lo tātou whaola le atua. E ole... Lima. Ona whaola... Oi whāwhai ku... Whāse o fitu, sorry. Ona whaola mai e lea o ia tātou. E lea ona o ngā ruenga o lea me tonu sa tātou whaia. Ai tusaun a lona lava rufa I te whaa. Ta e le ina I wha to fuina. O te whaa. Toi futa ina ma le wha pōwina e le angana pa ia. O na wha amalingi ina tele mai I lunga. Ia I tātou ona o Yesu Keriso. O tātou whaola. Ina ia ta oa mea tunu ina tātou I lona lava le whatuno. Ia whai I tātou ma suri e tusaun ma le wha moe I le ola wha o au. Mana e upua paulo na tu se ngana au na tito Le e whamatala ina o le alofa o le atua whamai ua whaalia mai le anga le lei ma le alofa I tangata. No oi foi le whai koe fitu whamai ina ia ta wami o tonu ina I tātou I lona lava alofa tu noa. Le alofa o le atua, e anga le lei mai ei o ia. E ta wami o tonu ina fua I tātou I le alofa lea o le atua. Se whaitau mai ia upuia Candy whamamole le salamu. Whai koe suma lima, balu suma le ono, whai koe. Balu suma le ono, whai koe suma lima. A oe lea li ie, o le atua oe lea lofa muti wale, ma lea lofa fua, o lea te le nese lona toa sa, ai tele le alofa ma le wha maona. Amen. O isi mei o upo o whamatala ina ia le tusi pa ia, le alofa o le atua le wha mai le tusi a Ioane, o le alofa o le atua, o ia lava o le alofa Wha mai o le atua o le alofa lava ia, a wā mai le atua le alofa. A wha mai whai salamo o le atua, wha mai o le alofa o le alofa muti vale. Wha mai o le atua o le alofa fua. Mai e tele nise lona tō sa a e tele le alofa ma le whaa maoni. Beautiful words to describe that God is love. And I love the fact that Paul writes to Titus and he says, but when the kindness and the love of God our Saviour toward man appeared. Praise the Lord. And in verse 7 it says that having been justified by His grace. That's the love of God. The love of God shows His kindness. The love of God shows our Saviour towards man when man appeared. When our Saviour appeared. In verse 7 it says that
We have been justified through his grace. That is God's love. Candy read out Psalms chapter 86, and I'm just going to find those words that Candy had read, and I'll read it out in English. And it says this in verse 15. But you, O Lord, are God full of compassion and gracious, long-suffering, and abundant in mercy and truth. That's God's love. When we talk about God's love, it's about compassion, it's about his grace, it's about his long-suffering, and abundant in mercy and truth. Amen. So atato mata i upuolo o tusia le tusipa ia e whaamatala nai o ia lava o le alofa e le mawhai i tātou o na tali le lo tātou mawhau le te leo le alofa o le atua. Amen. Le siwa aina tātou te vaaia ina whamaile whaipuna e fitu o le tātou tusipaitau o i lato umafoi o e alolofa ua whānau mai i lātou mai le atua, ua i loa fo'i e i lātou le atua. A tātou alolofa, o i nā tātou te loa ai, e i loa i tātou le atua. E lema whai o nā whai mai le tangata o ia o le tangata nā te i loa le atua, o ia o le tangata tani tonu, ai wa aia i ona wina, le alofa. Na le whai mai le tātou tusi whai tau, manino ia le awhiawhi le nei, whai mai o i lātou uma fo'i o e alolofa, ua whānau mai i lātou mai le atua, ua i loa fo'i e i lātou le atua. A whai e te whaapea mai o te i loa le atua, ona i loa lea, pe tatau ona i loa, le alofa i lo o langa. So it says there, and everyone who loves is born of God and knows God. No one that says that they know God, but does not love is somebody that is a believer or knows God. Amen? Amen. Everyone who loves is born of God and knows God. O le si vai no te whia au mai e whamatala i nai le alofa o le atua, e moe le Ioane. Free, e mawhaina so e mele Ioane skuma le tolu whamumole. Whamai le vaina nā le tatou whai koe fitu le a whiawhi le nei. Whamai o i lata uma fo'i o i alolofa, ua whānau mai i lātou, mai le atua, ua i loa fo'i e i lātou le atua. Mānei o le upu lea whaonga Iesu le Ioane skuma tolu whai mua. But Mone are free if you can read for us. Aole yo le tausa vinga o le pasiko o sila fia Iesu o maio na po tu ai ia le nei la la. Ai mali watu le tama. Wana alofa yo na tamata o ile la la. Ua ia alofa ia la to o ile mata am. Amen. Whamai le whaipule na whaitawina e whale tolu. Whamai ua ia alofa wana alofa i ona tangata oile lalolani. Ua ia alofa ia i lātou, ua o ile ngata anga. A tatou waapa ai i alofa leo le atua, le alo au mai i le tangata o Iesu Keriso. Whamai le alofa o Iesu Keriso, whamai wana alofa i ona tangata i le lalolani. Ua ia alofa ia i lātou, ua o ile ngata anga. A whamtala ina le upuna ua o ile ngata anga le alofa o Iesu i ona tangata, lona wina, ua o ile mea ngata mai ai le alofa le atoatoa o le alofa o Iesu Keriso, ua o ile mea ngata mai ai that the fullness, the completeness of Christ's love for his disciples. That's also a picture of the love of God for those who know him. Le alofa le nao le atua, mo i lātou o e lātou, ua whānau mai i lātou mai le atua, ma ua i loa fo'i e i lātou le atua. Ole mānei e o le upuna le atua mo i tātou i le awhiawhi le nei. Ona, a whai tātou te alolofa i le atua, e i loa le le i tātou i le atua, mai alofa i le atua i ate i tātou, o le alona alofa i ate i tātou, e o i le ngata anga wo o le mea ngata mai e le mea ta o le alofa o i nā le alofa o le atua. So when we look at that word
that John uses to describe the life of Jesus. And the verse that Whaletoru read in Samoan, now before the feast of Passover, was chapter 13 of John, verse 1. Now before the feast of Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The meaning of that word, he loved them to the end, was that his love for his disciples was absolute, complete. He loved them to the end, and that was Christ's love for his disciples. But I love the fact that it says his hour had come, so Jesus knew that his final hour was upon him, and that he should depart from the world to the Father, having loved his own. You know, so when John talks in the epistle tonight that, you know, we love God, God loves us. That he loved his own who were in the world, he loved them to the end. If I may la I whai koe valu, ai fol whai koe valu na tusi mai Ioane I le tatou tusi whai tau le awhia while nei. Whamai o se le alofa ua le loa e ia le atua, a wā o le atua, o le alofa lava ia a. I e toi au mai matoi whawhango mai pia I Ioane le whamanatu lea, e le mawhai ona e loa le atua, pia whai e le o oio se tangata alofa. Nā le whamai whai koe valua, o se le alofa ua le loa e ia le atua. So John then entered back on the opposite in verse 8. He says in verse 7, he says, everyone who loves is born of God and knows God. We now know if we love, we're part of the family of God, we're part of the family of believers. But in verse 8, he says, goes the opposite direction, and he says, he who does not love does not know God. For God is love. So John is putting his foot down and he's saying, if you don't love, you don't know God. You cannot say that you're a believer and that you don't love. You cannot say that you know God, but you don't love. Amen. Amen. So o foliga vaaia la lea o te no fia au mai mua lava, lea maua mai whaipua fitu, ma le whaipua e walu, o lea tua lava, o ia lava o lea rofa a. Amen? Cool. Okay, let's go into verse 9 to 11. Puna iwa se o whaipua sumatasi. Ua o whaautu ni whaapea, o lea lofa o lea tua, ua whaalia. O lea lofa o lea tua, ua whaalia. Whamele whaipu e... Whamele whaipu e iwa. Apea na whaitau. O le mea lava le nei, ua whaalia mai ei lea lofa o lea tua ia te itatou. Ina ua awina mai e lea tua lona alo I tō tasi I le lalolangi. Ina ia tātou ola ai ia te ia. Amon mole lava a egi, se mai le wama e tolu, pai koe luas fuman wha, se I o le luas fuman on. Mam, mo mor pe teru, tā koe lua, pai koe luas fuman wha. Nei tu svei tau iau te fia whaonga inai, whamatala inai ima natu e lua o lea fia file nei, o lea lofa o lea tua, ua whaalia. Whamai le apostolo, o le mea lava le nei, o whaalia mai ei lea lofa o lea tua ia te itatou, ina ua awina mai e lea tua lo na alo e toa tasi I le lalolangi. Le lawa mai ana tatou 3, verse 24 to 26. Le ua mai ana toi whamanatu mai e Ioane a, o lea tua o lea lofa lava ia a. A tatou manatu natu I lea tua o ia lava o lea lofa a. O lona ono sai, o lona angalelei, o lona lofa muti vale, o lona lofa tu noa. Ai o mai tātou whaipua iwa o sumatasi, o lea lofa ua whaalia. Leisi vaainga po le vaainga pito sili na wau na tātou I loa ai, lea lofa o lea tua, ina ua awina mai e ia lona alo. Whamaia whaipuna e se furu, o lea lofa lava le nei, e le ona ua tātou a lofa I lea tua, a ua lofa mai o ia, ia te I tātou. Te leo awala le na whamatala mai I tuspa, ia lea lofa o lea tua a. E peo I lava I le awina mai o lona halo, o I tātou te wa ai le mena ngata mai ai lea lofa o lea tua a. O le ngata anga o lea lofa o lea tua na awina mai lona halo, ina ia maliu, ina ia oti, mo I
tātou a. That when we consider God's love, we come to verse 9. When we look at verse 9 says, in this the love of God was manifested toward us, that God has sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. Praise the Lord. That out of all the different ways that God shares his love or reveals his love towards us, his long suffering, his great mercy, his kindness, all of those things reveal or tell us about God's perfect love. But the absolute example of God's love, John gives us in verse 10. And this is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son. See, at the end of verse 10 it says, Ua lofa mai oia ia te itato, wa awina mai fo ilo nalo, ole tongi yola mo a tātou wa masala. Le la whaitau mai e tupai le romba lea tolu. They put lua suna wha, but le lua suna lima. Thanks, Ed. Sorry, I only got in English. Sure. And are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he had passed over former sins. For me, if I whai tawina tupai le Roma tolu, pe koe lua suma wha, ma le lua suma lima. O taua mi o tonu ina fua ilo nā alofa tūnoa, i le tongi ola e a ke riso Yesu. O le ua tuina mai i luma e le atua, o le e pina ngalo malie ai i le whaatuatua i lona toto, ina ia whaali tino ina mai na nā mi o tonu, i le tau bia o angasala ua mawai, i le whaapale pale o le atua. A tato mana tunatu i le alofa leo le atua, le alofa ua whaalia, whamai le whai upua se furu o le tato tusi whai tau le awhiawhire nei, whamai na awina maino nalo, o le tongola mo a tato angasala. A whaamatala ina le upuna tongola Pea tato mana tunatu le upu le tongola. E o ai le upu whaasa mo a tato te mawai le winga ma le loloto o le alofa o le atua o lona ola na to tongi ai le angasala tongi ola so o lona ola na whaamatia lona ola na maliu o ia ina ia to tongi ai a tātou angasala. When we look at the English word, it says he sent us his Son to be the propitiation for our sins. O le winga o le puna propitiate, the meaning of the word propitiation is atonement, or there needs to be a sacrifice, there needs to be a blood sacrifice to appease the wrath of God. So o le winga o le uputongi ola, pe atato mana tu natu le alofala lea ua whaaria, whamai na tatau o na oti o ia, na tatau o na avea o le matongi ola, ina ia whaamarie ina ai, lea, le toa sao lea tua. Now that's love, So o le mea le na a tato ma whau iai, na ia alofa se ia o i le ngata a ta ulola le upu le tongi ola. O le tongi ola ina ia lawe ina oe mau, amen. Ai lawe ina oe mau, mai le toa sa o le atua pa ia Mafo anga le nana maliu wai, o ia olona alu, na maliu, ina ia wha malia inai, le toa sa o le atua. Maa se whaitau mai le mua mote e te rufa mole. Lua, mo mote te rum tā koe lua, whai koe lua se fulu ma le wha. Lena ave ina o ia lava e tātou na sala i lona lawe tini. I lunga i le la au. Ina ia te o tau maana sala. Tātou te no whai i le ami o tonu. O na wha la
tato mana tunatu ile mea na whaia lea tua. Tato mana tunatu ilo na alofa, tato mana tunatu ilo na ngalilei, tato mana tunatu ilo na onusai. Me mana e whamatanga ile alofa o lea tua. Ai a olola tato mawhauwhau ile alofa le mea na ngata ile alofa o lea tua mo i tato. O le tongi o la ina o i tato. O le awina mai o nalo. Le laifia au mai e Ioane i le pōle nei, whamai whaipasipuru, o le alofa lapa le nei, e le ona ua tātou alofa i le atua. A ua alofa mai o ia ia te i tātou, ua awina mai fo i lona alo, o le tongi ola mo a tātou masala. O le toi whamanatu. Nei te wai whapea, o lo alofa i le atua. Ai de ai. E le ona ua tātou alofa i a te ia. Ai ona ua alofa mai o ia, a wina lona alo, tongi yola tāu. I think that's a great reminder, right? And we, when we read verse 10 and verse 10 says, it's not that we loved God. There's so many times when we say, Lord, I love you, Lord. But we tend to forget the ending of verse 10 that says, but that He loved us and He sent His Son to be a propitiation for our sins. Amen. That's love. O le alofa whaalia ne nā. O na whai ule o manatu a Ioane i whaipasuma tasi. Whamai a whaila ua alofa mai le atua. Le au pēne, e tatawai, ona tātou whealofani. Alofa le tasi, le tasi. Le a whamai whaipasuma tasi o tātou tusi whaitau. Le au pēne, a whai ua whaapea ona alofa mai o le atua ia te tātou. E tatawai, ona tātou whealofani. Le ausoi, o le whaingo whia o le whina ngalo le atua, pēr tātou māna malapa, pēr tātou sita ia, pēr tātou savaria. A whaila ua whaalia le alofa o le atua, le whameiane. A whaila ua alofa fua mai le atua, a whaiwa awina mai lo na alo e whai matongi o la. O le ala le mea tā ua e tatau o na whai. Whamai, le au pēle, a whaiwa whapeo na alofa mai o le atua ia te i tātou, e tatau wai ona tātou whealofani. Mana ia whamalosi a Paulo i le ekalesia i Efeso. Whamai upo a Paulo i le Efeso alona matapue 5. Whai upo mua, whamai upo ia a Paulo. O le nei, ia whaa o ao o tau i le atua. Whaapei o le whanau kere. Ma ia sabavali i le alofa. Whaapei o keriso foi, na ia alofa mai ia i tātou, wana foa i mai foi e ia te ia e suia i tātou, o le taunanga, ma le tongiola, i le atua, o le mea manongi lea. Lala le whamalosi a Paulo lea whai mai, e whetau i le ma le upu lea Ioane, whamai Ioane, le ampe le, o lea e tatawai o na tātou whealofani. Ai whamai Paulo, o le nei, ia whaoa o tau i le atua, whapei o le whanau pele, ma ia savavali i le alofa, whapei o keriso foi. Praise the Lord. Tutusa le upu a Paulo, upu Ioane. Ea, whapei o na alofa mai o le atua, a wina mai no na alo i tongiola, tau foi la whamai Paulo, savavali foi o tau, whapei o keriso. Whaoa o tau i le atua, o le alofa. Le alofa i lea. E uso. Whapewheo ne alofa le uso. Ale whamai Ioane tatoa o onga. I tu inatu lo wola e suia i lo uso a. Ai tu tilo mta koe tolu whai pasfuma le ono. Whamai le whaipule na. O le mea lava lea. Ua tato i lo ai le alofa. Ina ua tu inatu e ia lo na lava soifua e suia i tato. E tatau foi. Ona tato tu inatu lo tato wola e suia i le auso. That's how much you should love. Praise the Lord. If you're asking me, Fred, how much should I love my brother? Paul says in Ephesians, to be imitators of God. Love as God had loved. Love like Christ loved. But John says in chapter 3, verse 16, by this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Amen. Praise the Lord. O tu inatu lo wola e sui a i le ausu. Whai am tatou siri whapena. O whaia la o ngā luenga, o le alofa i le auso, pei o na au mai i le awhionga pa i a le atu.
So le lau tato mata tato I loa le alofa o le atua o le alofa lava ia. Lua le lau tato vaaia. Okay, o le alofa o le atua ua faalia. Ai wha mai whai pasuma tasi. Le au soi, le au pele, a whai lau wha peona alofa mai o le atua ia te tato. E tatau o na whea alofa. Praise the Lord. So it's now saying, okay, we now know that God is love. The essence of who God is that He is love. Number two, we've now seen the manifestation of God's love. The God's love expressed is seen in the fact that He sent His Son as a propitiation for our sin. And then He says in verse 11, beloved, if God so loved us, we ought to love one another. Praise the Lord. Aina mulmuli, mau whai pasuma lua. Whamai whai pasuma lua, e lei wa aia lava le atua e se tasi. A tātou whialwhani, ua tū mau le atua I tonu ia te I tātou, ua atoatoa fo'i le alofa ia te ia te tonu ia I tātou. O le manatu muli, whaiwina I tātou study, ia vealo alofa malau moli mau. O I tātou te wa aia I ni whai upu lea, e leo tele atu le wa ainga o le alofa, pea wa ai tangata I lo alofa. E moli mau le atua lea e te alofa iai, ona o lo winga po aunga luenga e whaatino ai lo alofa. What are we trying to say here? Whamai le ale mele tama whaile apostolo Ioane, whamai le apostolo Ioane, e le iwa aia lava le atua e se tasi. Le ai ma se tasi o lalani o wa ai I le atua. Ai whamai Ioane, a tātou whialufani, tu mau le atua I te tonu ia te I tātou a. A whialufani tātou, o le mori mau pitosili na ona leo tele I le lalolani, o lo iai le atua matautia a. O lo soifua le atua. So le manatu muli le afiafile ne I tātou te matamata I le alofa le atua. O le moli mau pitosili ona leo tele mo le lalolani le talitonu, pe ama ai e whialofani le ainga po le auso po e talitonu I le atua. That when we read verse 12 and it says, no one has seen God at any time. The world has never seen God. We haven't seen God. John is saying to us and the readers, no one has seen God at any time. But if we love one another, God abides in us. And His love has been perfected in us. So the final thought here is that no one has seen God, but if believers, genuine believers, continue to show love, continue to be love, continue to love one another, as the Bible tells us to. Now that we know that love is not an emotion, it's not a sentiment, love is your obedience to God in Christ Jesus. That is love. If we show that love, then the world will see that our God reigns, that our God is alive, that our God is sovereign. Praise the Lord. Mana ia upuna Ioane o loo ia le Ioane suma tolu upo ia suilan au so'o. Pai po tolu suma wha, ma le tolu suma lima. Ioane suma tolu. Ul polo inga fo o tutu atu ia te oto. Ia oto whialwhani. Whapei ona o alofa atu ia te oto. Ia whialwhani fo I oto. Mea lea e loai e tangata malava o so oto. Pea whai o oto whialwhani. Amen. O le awhionga pai a le atua e le isuia a. E le isuia o na mata mo fie. E le isuia foi ana fe au a. Au ana fe au e tu mau pia o na marosi. That when we look at God's word hasn't changed. And the power of His word remains. And when we look at that, consider that, brothers and sisters, that when we look at verse 12, no one has seen God at any time. But if we love one another, God abides in us. Praise the Lord. And as Christ says, the world will know that you are my disciples if you love one another. That if God commanded His disciples, that is also God commanding us to love one another. Praise the Lord. So it's all about me and tato mata I le afiafile nei I le whaikoe fitu se o whaikoe suma lua o foliga wa aia o le alofa ua atoatoa mua o le atua o ia lava o le alofa. Lua,
foliga vaaia o le alofa o atoatoa. Ina ua vaaia pe whaalia mai le alofa o le atua. Ina ua maliu lona alo e avea matongi ola mo i tātou tolu. O loa alofa, o le moni mau. O le moni mau ola la tātou alofa I le auso ma le tino keriso. So 3 things that we look at the manifesting perfect love of God. Number 1 is that love is His essence. It's who God is. God is love. He is kind. He is gracious. He is long-suffering. He is full of mercy. But I love the second part, that God's expression of love was culminated when Christ came and died as a what? As a propitiation for our sin. And third, love is our testimony, that when we love one another as believers, when we love the brethren, when we lay our lives down for one another, then God will be made known to the world. Amen? Amen. Yeah, via le tua, le tatou onga le nā le nea fiafi. Amen. Yeah. Matango fia lava, le iko le tua, wa ia au mai ia te I tātou te whaanongongo ai. Le nea fiafi. Praise God. Yeah? Lea o whae mine tātou le talo le nea fiafi, ia ona tātou tantala no ai fwoi la, yeah, amen. Praise the Lord. Let us pray. Father, we come before you this evening and just praising your name, giving glory unto your name, and just being able to go through 1 John chapter 4 and understanding this perfect love, that you are love, that God is love, that when John reminds the readers and reminds us that God is love. And so, Lord, that we are born of God because He is love. And so, Father, we exalt you and we magnify you for your word. We thank you, Lord, that when we look at the sacrifice of your Son, the expression of your love, when you sent your Son, Jesus Christ, to be a propitiation for our sin, Father God, we are so grateful, forever grateful. And Lord, help us to continue to be a testament of your love when we love one another. Tama, tūnā tia te oele li ina. Lea ua whaewinga la mātou Aiga Study le nea fiafi. Haftai tele mo le awanoa. Haftai foi o nā o I lātou uma ua maua le awanoa e whaalongolongo ai. Leli ia, au whaamanatu mai e lau a fionga pa ia. A whai mātou te alolofa ia te oe. No mātou atua oi mātou lava o lau whanau. Leli ia, whaafetai tele ua mātou maua le awanoa. Leli ia, le mawhai foi ana mātou whaapea atu mātou te alolofa I le atua. Ai mātou te le alolofa. Le lia mātou te whaafetaia foi o no lo whaamanatu ia te I mātou le nea fiafi. Le alofa o le atua ua whaalia ina ua maliu lona alo e whai matongi ola mo I mātou. Lea o le mātou moli mau lea, o le mātou moli mau ola foi. Pea whai mātou te tū mau I le whealofani, mālo lofa I le auso. Whaftai tele tamba, ono lau fionga pa ia, ua mātou whaitawina, ua mātou wa'wa'oina, lea ua whaamarusia I mātou, ona o Yesu. And we all say, Amen. And amen. Yeah, ia le tua, ona o Yesu. Amen. Thank you.